I pozdravljamo ljudi, s vama tu Basan Hečbog i sa mnom je tu moj prijatelj. Basan TV, ne veze. Dobio sam infarkt, možda ni Slučajni. Srčani. Pušta video. Stan, Dracula. Slušaj, ovako, Slušajte. imamo tu jedan sok koji sam ja napravio On na je naranđe, YouTube. onaj stari, onaj sok. Cedevita. Ima soli, Ima šećera, soli, šećera, bibera, kole, mole. Jesi ti sve bibere? Nećete na dobro izaći. Igramo, ko se prvi nasmije, Pije ovo je angućaj i tu je voda da ovo sve zalije. Stari, ja povrćao sinoć. Ne, moraju nas ljudi vidjeti kako se mi smijem, ajko ladrako. Čekaj, evo počnem. Čekaj, što je ovo? Ovo tu ovako ovdje klikneš. Žabu. Idemo. U Nišu, današnji datum, 3.12.2012. godine. Potpisu radnici Niša. A gde je pečat? Pečat Niša nema. Radnici Niša nemaju pečat. Radnici Niša nemaju... Izvedi ti kokoška, ha? Ma vidi ga. Jesi prsko Formula 1, vode mi miš. Izete crni, šta to radiš? Šta što radim? Vidiš da hvatam kokoši, to volam divlje, nisam i stigao dresirat. Pa ti volan ne voliš, što nisi normalan? Ješ tamo čubre jedno, ješ tamo. Čekaj, time out. Čekaj, niti ja stigo dresirati, a kako si Bog te? 3. Pomagat. Ja sam Mehmet Šmit. Živim u Batinici. Idem u školu mitaljetu. 5. sam rad i ja ću da vam kažem nešto. Naspričat ću vam azbuku. Aba bagadaljek, aba bagadalješ, aba bagadalješ. Aba bagadalješ, konje opara sa t. Iže konje UFHCČ. ukavačečiš. Kako UFHCČ? Ukavačečiš. UFHCČ. Ukavačečiš. UFHCČ. Ukavačečiš. Ne ovo. Bibotine. Aj prvo na broj 10 životinja. Aj kulada, delfin, čakoreća, šaba, mjau, mjau. Snaruc, cajzle, medved, lav, tiger, puma, Dobro, dalje. lavica, leopard, Ko? leopard, Leopard. kir, Dobro. žirafa, slon, ajkula, dobro to je isto. To si već rekao. Žaba, Da, viš znamo. žaba. Gušter, Šta ti je bilo s prsta? pa na stak, gušter, Na šta si pao? na staku. A? Šta je još? Ajde, sad završam pa idemo. Ajde se duboko i duvac dok je ne kažeš to. Ajde. Pozdrav. Žema, idu pičku magažema. Mogu da pi... Ne zaduva me, ne uvuče, veli. Ne da mučiš, nego... Da ovako reši da tu... Did you have a good Christmas? No. Do you love your mommy? Do you love your daddy? No.
Uncle Gavin? Ne volim, nimam ni tak ni... Do you love your grandparents? Do you want $1 million? Do you love your duppy? Do you want to go night? Do you love a bathtub? Is there anything you like? Ne. Ana María me deja y Rosalía no me quiere. Me he dado cuenta de que estoy enamorado y el amor que me ha jurado mi corazón no lo tiene. Ana María me deja y Rosalía no me quiere. Me he dado cuenta de que estaba enamorado y el amor que me ha jurado mi corazón no lo tiene. Capitán de corbeta, hay que llegar a ver tu cara flamenca, ven conmigo, Caría. Aj, Caría. Ovo je za one koji znaju kog je 8. mart. Šta je 14. februara? 8. mart. Cigo Drasina de kamere. Nasmio si bio svako. A šta ste još uspeli da prikupite s ove divlje deponije? Ima li nekog vrednijeg otpada? Šta je? Pa šta ima, gospođe, nema ni... Subscribeujte se. Dobro. Ljudi, idemo... Zabariki kapiki kider. Prostite, idemo na drugi video, pošto se odmah nasmijem. Zabariki. Zabariki. Čud! Kuva. Znači, ovo gdje. Čuga. To je to. Čekaj. Smo se izgubili. Koliko snimamo? 4 minute, 6 minuta, valjda. 08480. Čuvena pijesta primio. Dobar dan. Vozački saobraćaj. Evo. Izvolite. Je li to neka rutinska kontrola, jel? Nije, nego ograničenje brzine. Vozili ste 80, a 50 je dozvoljeno. No nije, ako sam išao 52 maksimum. Ne, 52. Vozio si 90, gledala sam ja brzinomer. 90? Šta pričaš ti s tim? Ukazno nas, kada čovjek. Ali štop svetlo vam je razbijeno. Moje štop svetlo? Da. Ma nije, to znaš šta je to, to je onaj kamion, sad kad smo prolazili smo i kamion jedan, kako smo mi prolazili, on nas je kvrcno. Ja sam čuo... Kicno, kamion, danima ti je polomljeno svetlo i ja ti lepo kažem popravi, ti kao uvijek pravi se pametan. Popravio sam ja to, nije to svetlo. Pojas niste vezali, to je još 2000.
Ne, bio sam vezan, nego sad kako kad ste vi dolazili, onda sam se bio odvezao samo da mogu da dohvatim dozu. Nije istina, ti se nikad ne vezuješ. Ja ti stalno govorim, vezuj se, znala sam da će biti. Što začepiti više, djedo ga priča sa čovjekom ti razli. Samo malo, gospodine. Gospođo, je li on uvijek tako sa vama? Ne, samo kad je pijan. Strpite se još samo moment, gospodine Srećkoviću, sad će doktor. Doktore! Evo ga stiže. Hvala Bogu. Pi. Ne, nisam se nasmio. Pi. Nisam Ajde, ovaj ne ide prizna. Nisam se nasmio ovako. Gdje ti nesi? Budemo podržati. Gde ste dobro? Te svoje ligove. Gdje je donesemo? Donesemo. On može proći. Izvinjavam se. Mario, mali. Tehnički, od Nikole Tesla je problem. Marijana. Ja sad 100%. Play video. 3. Gdje si ti Srećković, uvijek? A idi, šta ti izležeš? Pa treba da žigne. Čekaj! Šta je te, braje, aj? Vi niste normalni. Bre, Srećković, čovjek, koji put se mi već viđemo ovog mjeseca, a? Dobro, sestro, brate. 34. a? 35. doktore. 35. Šta ćete kad me stegnu sa svih strana? U glavi mi se vrti. U ušima zuji kola na kleci. Pritisak ide čas gore, čas dole. Jetan stagnira. Zglobovi otkazali potencije također. Eto. Dobro, to znam sve. Si ti uradio ne prelaze i preglede što smo... Nalazili ste to. Jes, evo. Sve što ste tražili. Divi mi EKG srca. I bris iz grla i segment iz nosa, ultrazvukom snima želudac. I tanko. Pi. Dobro, priznajem ljudi, nasmio sam se. Ali slučajno sam imao ovo gore. Kako? Minuta ide, ima čovanje. Čekaj da ti ja odmahnem stol, a kad bude WC pljunti. Imaš tu vode, svaki slučaj. Pi. Ne cijel, adi ostamen. Lijepo. Ja sam ja donio vodu. Šta uradi sad ovo suza? Kako mi slabo nekako. Aj, nikak neće biti slabo. Bi pokukuješ po drugom, stariji. A koliko snima? Ne snimam više od 15 minut, 30 minut, ništa onda. Jedan put. Dede ja, da bude puštena. Dede ja, Ljudi, to je čekaj, da ja ljudi, to je to što se tiče ove epizode. Ja se nadam da ste živjela i ja ste slobodno. A ja? Ostavite like, share i subscribe. A mi se... A moj kanal? A posti njegov kanal Bosna Gaming. Ne štati Bosna link. Gaming. Ne štati link moj kanala. Bosna Gaming TV. Bosna Gaming TV. Bosna Gaming TV, Bosna Gaming TV isto je. I ljudi, mi se vidimo u idućoj epizodi. Pozdrav! 3 subscribera. Ajde vam. Pozdrav!